Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Uweu nongnya atrok jauh balatip kerteng kemuba John Richards Emily. Pula mensau nak benta jong ke kli hadin ba ulah syak lun mau haki nong up jong ke kerdop korong khajna ke badan Hamanai Lat Mary ke bahab Eastern West Khasi Hills District ha ke hendreu terik ubna yong arajar arpuar ha ke por hnyau beje janme katkum ke ejahar bala mudui syaki pulit jong ke Mairang Police Station laong ba uba Jones Emily kat ba udang wan kit syap nak tain markasa da ka trok ke badan registration number ML10 9638 bat ya ke khajna kit syap uladap seo ke kerdap ke badan markasa henry andala poi halat Mary ki nongkrong khajna kila dawa bet ba udai ban seo saus pa tingka bat kentai deru banyak keren hadin ba uladap pensyai ba uladap seo ha ke kerdap ke badan markasa haka jingya keren bat kilat pathai khubor haka singi palai jong ka arpu praterik ubna ya yong arajar arpu ar uba Jones Emily uliyatho ba ula terwa arspa tingka ban pelat ya katrok henry kini ki nongkrong khajna halat Mary kila kentaj ban priangnya kapisa bat kila kawang da umau ya u nakli bat haka jing bam tip breu shu ka kali kala lektor syaka kendro haka baya day bat kani ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kala dawa ya ka Khasi Hills Autonomous District Council baka day ban le AA halor kani ka jingjia bat dawaru yiki bor jang ka an ban kem mardor yiki badan kti khanang baki nongnya atrok kinam sya penthut satya haki nongkrong khajna ki baju up haki kherdop ki bala penyeng hai silinter jang ka surok ba kadai kanru tarik kapor nyau siteng janmian nyau siteng janmian wa te hakapor papai te halat miri te ilapan yang agak baik te ngai ke baik maka kadai hajung sang la shim si ona no kasen te san spa si ona no kasen te dapoi hate ngai arspa namar ngide ka kajung siu jui hantu kadai be arspa dribru shim kabu pan saus spa te ngim aira te yang saus spa te dawan stu kino pas kali orang tu gagel akut barakoi don kam syura ban siu tengi ru ayat be shakamat kali bo lalai shakamat barakoi bun bagi dampa kitrok siap kit mau la fun yang ki on nai siu rah no geru ayat be shakamat tengah tak kami pat ngalai yang tengah siu syura tu baikir arspa ki metre dak pan be saus spa atat klai bu ay atat ki berwa apiat tu ke marsen lek ngas khmat dau mau kitam tu mulai badan surat ti kawang kan tengah arak kayet na sa trabar tamba pai be kayet wan be mau na klik tengah tu ngas tu bro sudah de be mau na klik te hadin tu kali terra be skarro sonan bok baka skam tu konro dam skam tu konro tu belajar ju tu met tu ra te lek tu pat kiwan tu men jonga tu men ni para phone polis na te masuk phone polis tu wan polis te hadin tu apa sya get ya lek om sya get te kipat ba te la bangam ban shop tu ba get tu tambangam sya tengok na shop ada sya kan sudah ketien te hadin tu wan polis kai tu po te wan polis ora yang sibel te da arak sibel pat atena sibel na merang te kipa biang sya bulan ki hable CT scan te da ora CT scan pa push te kipat no kai thap tie steo ste bakane klik kala fraction spot laksana tah jalan miri ketika itu juga bata-bata bu senang mana itu bang ketika border jeng himano klau bat ka hima soyong ketika bekut do dawan na nong ston sini kemudian ketika bekut do ke bankut sendon ke himano klau ke git kan de ke order jeng ke himano klau alor ketu jingjai ni baba ti ba John ketu jingja kalau long very serious ketu kumit ti na kalian jung i ni kpai jung i la pha ke FIR hakaba ban pentip sigi pulit halor ketu jingja nomor ba me ir ila mensau ti mata ku mengi mentaru si ki ong ki doktor tharai kala ban long serious ke diga jikar kom ke diga jingja kawang mau jung i bakal kta ke kli kala la ban langsna ba kala la ru ban fracture te ke balong very serious ngi i haketu ka hadim ngi ai tu ka press conference mentala artiyo ngi i ba na kaliang juga district council ka ko ong ba kum kimdon kum kita ki illegal gates ki ba kolek kita ki pisala ni ki ba krong pisa hende kat kum ka jing itu jing ini bere kita ki illegal gates kita ki gate pios ko na ketin jung i ong ba hajaka ban si or spa ki pan be sau spa
Dia kemudian kalau long overburden mau kalau long ke extortion. Kadi kalau long ke extortion namar babelai ya ketu pisah bagi ong ben siu tang ars paru di penbor ben siu sospa kata ro kumi itu ini mentan i ong ba bat kata kejung buat kejung bergem kila long lawless hadu kata bagi dan kim long shu banyak keren ru ke ba kim salia shu ban shim buat ya kejung im jung beri ru la da de ban shim namar ba tu kesengi kila shim kumbai la ong mentan bai shim do mau kawang na kli di yong bakat ka drop ru kala litan rai ko ke kendro lada umdei kita ke kendro ko baklan ngan sapin EP ke video shibet bakata kariat kala long ko ba jeliu ba do kata ba lada kamdon ke kendro ko mut mentai i ba jon do inom la ban pin i kata teke ke ba ngan kalian jungi ngilai i namar ngi ba nakaliam jo ke district council ka ong ba ngi ban wan ra ki proof ki evidence ne ki ban pensishai kita ke jing ong jungi menta ke di ko bangi wan ra menta kala long clear enough ba ke evidence ba ke kata ka extortion hapo kini ki national highway kata ka pemut ba kini ki toll gate ki bakrong ini pisah kila mendi ki check gate dan kila mendi ki toll gate dan kata ka extortion ka dai bai te namar ba kini ki gate kumbangi la pen yatu ki press conference ki berim bangi ong ba ki dai bai ki balaran de district council but kini ki hima ki traditional institutions dan ki traditional head ki ba operate gitu ki toll gate te ko wi ke banga kwa man ong ne hatu ka press conference ki berim ngaklem pat pen bena ba nakane ko jongaru ngaklem shim ngaklem ngala le ke badon kam ngala tho sport Delhi she Ministry of Road Transport and Highways ngala tho hangtu ngong ba hatu ka central government ka Ministry of Road Transport and Highways ka INM kata ka board ki district council ni yakini ki ya state government bikin set up ini ki toll gate ni ki check gate bakin lumpisa hende ka reply ka bawan na po Delhi lengba na po Dwarka ka bopay kita ka yakani ka ka baidi begini ki iu kong ba kim shimla ai kanu ka bor ya ke state government dan ni ki traditional institution bikin set up ni kita ki gate check krong pisah ba kumta ter ke ai ko baki ai ba ka na ministry ka ai ba ka direction bikin la ban bu tai ki simple amenities let's say kum kini ki fuel station kini ki jaka ki petrol pump kila ban bu ki jaka bam kila ban bu kini ki subuh let's say ki first aid dan kini ki toll kini ki phone booth kita ki bakila ban bu Henry ban bu bai kini ki toll gate dan kini ki check gate ban krong pisah ban pan pisah neki kali ki bayar kebut ba kamdon kum kata te nakalian kujuki jo Ministry of Road Transport o kala tho senga ngalak ban ai kopi pi ka tho kum ni ko ong ba ya kini ki issue kan ai ko order che kini ka district administration ban state government ba kimni ban obstruct dan kimni ban pentut ya ka lek kawan jongki kali ki badai banjai baik ki passenger kimni ban syakta kinong ya kali kimni ban syakta bat kinom syakta kinu kini ngalayo na ka da ka jing thot po Delhi ka bang ngalak ban IP ba kalong proof enough ba kini ki toll gate ba kini ki check gate ki long illegal bat kimdai ru ka kamdairu bikin dan po ki national highway marba ya kini ki issue kat kum kini ki jing tho na po Delhi kila omba ya kini ki issue kila ada race misha no ba Vincent H Pala u MP Bren Buram Jungiru kira tho ki omba la race kini ki issue hande wala dala race po parliament kini ki issue ru ngi ba kini katang ya chi ya kumbangala ong UP tu hisin kumbangala ya keren tu hisin ki omba kini ka order na po ka joint secretary jong ko government of Meghalaya ru kala ai tu ko order bam dei ban bu kini ki check gate ban bu ki toll gate ban krong pisah hande kum pa kalong bantang i ba kini ka jingyat jong kini ki nong krong pisah kala nang jur na kapor si kapor ba ngilai kini kila long proof enough ba habam siwi ke pisah syak lek de kapor syak kawang mau syak pen mensau te let's say kani gadi tang kawai ni ki example ke bangila ban ai hande ka lak ban de ki bubun ki baja po lenti hande ki menut wan jenis kemat dengan ai ki jing ro i ba jon be ila long slur ban wan ni kemat ban pen syai ban pen pau si pi ki ba ro ba kani ki jing le krong pisah bi an ka jing long ka jing krong pisah de kabor ka long ka ba bi an do kata-kata but nakaliam jungi ru ni kerpat di pajba bikin ya sedok tilang bangi la dadon kunu kijing ja ki bakum kini begini ban report ban wan cekmat ban long slur kenang bakum kini ki illegal extortion le ki illegal extraction of ya ke pisah bakon nomdon ini po jelal jungi namar ba kata shiboni ya ki beduk besuk bat iki nong lek nang wan bat kumta te nakaliam jungaru ya iba jon
nak kalian tu try kali ru mentaksi lah dei banwan mentaksi Henry di nak jingja bersusi mah iap lagi persai melak banwan di wan nak tang Mbak John di Mbak John ila file ke FIR kumba pi ngela ICP minta kala ikut ke FIR di kentur ika bor jong ka district administration ke bor pulit pakan lei halor ke tu ka FIR nomor ba la dakim lei ke tu ka FIR po kini kisngi te nak kalian jungi rungim ban se ban berkat nak dikui kilat keliti. Nomor ba ngakwa benitu ipiru nak kalian juga council nak kalian juga government lai ibi ini ila sya pemirsa hodo katuru ande nak kalian juki kipat one eye jingrap. Ti nak kalian jungi nak association wilayah mo wilayah lum pisah katu kan ni ban ai kita jingrap nang ba ila ban pendonkam. Nomor me iru idei ba kamai ya ke yang kesem iba besakun berbesar mo pibesan idon kun labun ki kun te menta dekat tu kejing pen mensawi iru kala long bak ila do ika kamai keji te kalong ke ba ikerpat nak yang jungi ya ka sarkar bukan shimi bukan le lo kene lada kamle menta shubu menta po shibanai tam in sayat ni nak we keliti bagin sa approach na iki we bedeki body ki bakam he nang ba ini yo ta justice dan ni kata ka ajingerap Di teng-teng kadon kepor pan nakaju ke sign code kidon ki kap kilom ki ong em ngis kadi jong himan council wan be jong hima wong be bede jong hima di kemut katale kala sai na ni ibajia ba kinong krong o kita ki baya pan pisang taru bede be ya hima nomor kidon ki kap teng-teng nak ki penyeng kade ka sign code jong ka district council kat ba dala pila da piher long ki don ka report na ki driver ki omba ki ong em nang ning krong ka ju ba de ki hima ibu lang aju ba pinsuk menye kum kita long ka report na ki driver ka don ki ngan chu ong lupang ngero kum hadam side hang the ha po lat mroi kini ki driver ki pha lo tingi sangi ha ki whatsapp em ki ong ba kata ka ban one room sini shalong wa da hadien nyu balalat ka no entry ro teng-teng kemut lada ashi hajar la yo yard back ladam ai kata si hajar naki ong hadus po gede pinsal la yo ya dikemut kita bakat kum bagi report ki driver ki debit ki polis hai gi don si ha krum jong ka tika flyover Atrangi kentu ye pi ki press ru persang bat le se yo kadon yo kimdei polis char yo shuak mo kamen mit marba bun sin ni kadai men-met kile ekta kum ketu report bangayo na po Delhi kidantang South Delhi kitol gen po megalia gi belum fully operational te palat ni kita kamut bakam recognize the government of India te kamut kilong illegal and South Delhi kini kibala recognize the government of India na kita te mlili dingi siu nomor kala long recognize dingi siu kita kamlili ya kita te ngi diben siu hi nomor ba for maintenance ki ito konom yat than na po details si kata Henry kini kiba daripada po national highway apart kibalai nak kita ki toll gate kibakala itu dok sarkar kemot kinong illegal ke nomor bangila I ketuka joint secretary jungka district council affairs ru ko itu joint secretary jungka government of Meghalaya ru ipenmi itu ko order lada kilong legal kita ki toll gate kumong ka council te kemot beli ketuka order in issue naka yang jungka government of Meghalaya ru nangkas mimi na nangkasan tela lupa nangkasan kawe kasigo kau shim sigo na tu san spa tendang poi tu hamoro lo shim yang aspa tu span be tu aspa tu disim meriau kau te lai na tu pat poi sani ha kensi kadai jong district se te lai spa na tu shim te poi biang tu poi hani ha jungdak masih ba atau nong bri hatur shim lai spa hatur de jong ka district se kidon arteli kaju district kan kidon arteli district se lagi district se kalau kan terus pak berkat tang ti hane shulok kaji tip segi parat khot bagi malik bagi driver association dan sobha bagi wan hakalai poteri kandon kajaran meeting hadinam hor tinggi kerpat iki parat khot kamtam ki members jungka Meghalaya commercial truck and owner and driver association kena pai khnang takapor babiak komisi